tini bai chi char hayakeba atho din kakha or sacrifice really wo ongkhormani NDC boromgunang chodagor koloi tei boromgunang David Mora Singh haste gnangoi tini hinte tini krak chalo 43 korbuk Bidhan Sabha achuk thayo phaisok paikha abo haikeno korbuk Anando Hatini simi lamroi kami habai bubaga te gedate parlenni kokpiri laikha hangi manjakha ex MLA hayakeba 43 korbukni incharge boromgunang Radeshwar Debborma te MDC boromgunang chodagor koloi boromgunang David Mora Singh khoboi 43 achuk thaini ex MLA boromgunang Burba Mohon Tripura Block President boromgunang Hiranmoy Tripura ex Central Secretary boromgunang Sanjay Manik Tripura te YTF Central Secretary Topon Debborma akosongno khoboi joto tangbidek adong rok ini 18 day 18 ni salo sini sacrifice rally sara Tripura no khajagi tongo ini salo jong phaisok paikya korbuk amchaini da bugya Anando Bazar amchayo o Anando Bazar amchayo ini simi sacrifice rally chengjaknai o sacrifice rally no chengsai rina bagai chini loga phaimanjak phaikya chini Tripura Mothani Political Secretary তথা ইনচার্জ ও করবুক অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি যিনি স্যার এক্স MLA রাজেশ্বর দেববর্মা और तंगो चिनी सर एक्स MLA चिनी पूर्व मोहन त्रिपुरा और आनी लगे फाइमानजा फैगा चिनी TISF नि सेंट्रल इंचार्ज बरमगनां चिनी दा डेविड मोरा सिंह लगे तंगो चिनी त्रिपुरा मोथानि टांक्राक आदं बरमगनां चिनी रचिन्द्र जमातिया दा रचिन्द्र जमातिया उमाइके और जगह आमचाइनि ब्लॉक प्रेसिडेंट फरकताम जतन बुमंग सालिया फरक जतन तंगो टिटाले